Assalomu alaykum do'stlar. Biz Chapalag'una bozorida sprinterlarning bozoriga keldik. So'rov talablar bo'yicha hozir sprinterlar tartib beramiz. Sprinter 99 29 TDI ekan. Bahsi qancha? 650. Musso motor bu. Родной bu? 650 ming ekan. Telefon nomeri Mashul 99-yil ekan. Xo'p. Telefon nomeri var ekan. Bunun hech qanday danligi yo'q. 307. Mercedes 2000 GT 2 kabyon. Assalomu alaykum. Qancha deb o'tasiz? 1,5. 1,500,000. Passaziv a? İşlerimiz tayyor ekan. Salon torpedolari 1,5 million deydi. Telefon nomeri ko'rib olingizlar. 2 kabyon. Aha. VIP. Sprinter 9229 dizel. Telefon nomerleri. Akçası qancha ekan? 550 550 ming. Toza. Taptaza maşina. Taptaza maşina. Gördüler. Dokumenti o'zingizda. Ova, dokument var. Sразу o'tkazib berasiz. Sırada tüzdürüz. Bo'ldi, rahmat. 4 tonna götürüp da 4 tonna. 5 tonna çeyin götürse olur. Aha. 5 tonna yük ko'taradi ekan. Portavoy. No, budkasi 96-yil ekan. Telefon nomeri 995 0008 48 ekan. Bahsi yozilgan emas, esi yo'q. 814 d. Sprinter Bartavoy 99-yilgi 29 объем. Bahsi 800 ming so'm ekan. Sprinter 2000 GT 2 kabyon. Telefon nomeri ko'rsatilgan. Assalomu alaykum. Bahsi qancha ekan? 13,5 ming dollar. 532 ming yuribdir. Грузов поставишь? Только грузовой, а? Только грузовой. Ага. 13,500 dollar ekan. Грузовой. Грузовой жағы. Эвакуатор российский номерде сатылат. Ала тургандар болса, бул номерге чалсаңыздар болот. 90-жыл екен. 777 190 552 менен. Эвакуатор. Sprinter Bartavoy CDI 2005-yilgi 2 kabyon. Bahsi 12 ming dollar. Aynen. Falan getirdim.
Aşağıya. Salonu üstü tenti menen ekan. Sprinter bortovoy 2005-yilgi 2J объем. Бағасы qancha ekan? 12.700 dollar. 12.700 dollar da otat ekan. 280 ming жүрүп тур пробег. Qancha жүк көтөрөт ekan? 5 tonnaga чейин. Борты besh tonnaga чейин жүк көтөрөт экен. Sprinter 93-жылғы екен. Telefon nomeri көрсөтүлгөн. 814'ді. Assalamu alaikum. Бағасы qancha ekan? 1.200 ming. Объем qancha bo'ladi gigantda? 4? Объемы 4 ekan. Грузопассажирский ekan da? Жақсы. Qancha көтөрөт ekan? Bu dokumentalniy 4 tonna, 8 tonna, 7 tonna olsa. 8-7 ha. Rahmat. Gigant. $1.200.000 deydi. Arkası. Sırtqı vidi. Balondары жаңы ойдан екен. Алдыдағы жақсы. Қышқыға даяр. Mercedes Rexton ekan. 2006-жылғы 2.2 CDI Euro 4 автомат коробка. Бағасы жазылған емес. Грузовой. Салоны. Қызыққандар телефон номеріне чалып сұрасаңыздар болады. Пассажирский. Sprinter 2017-жылғы 2K объем. Telefon номерлері. Салоны. Он 8 месталы екен. Көрсеңіздер болады. Қызыққандар телефон номеріне чалып сұраңыздар. Mercedes Sprinter 2011-жылғы 2.7 объем. Телефон номері көрсөтүлгөн. Assalamu alaikum. Бағасы қанша екен? 20 миң доллар. Қанша места алу? 19 места. 19 места. Salon VIP salon. Salonu VIP salon ekan. Dayar ekan bor da. Aslan işi yok совсем. İşi жоқ, dayar ha? Dayar. Dokumenti o'zingizda. Bo'ldi. 20 ming dollar deydi. Balondor жаңы ekan. $316 CDI Sprinter. Mercedes Sprinter 616 Samasval 2002-жылғы бағасы $15.500. Samasval ekan. Şunday $15.500 deydi.
Sprinterler bazarı 108 96 yılda 2.9 объем. 2004 yılda 2 объем. 2015 yılda 2 объем. 97 yılda 2.9 объем, Usta motor, turbina değil, 350 binken bağısa. Грузовой. Assalomu alaykum. Pul o'tirgani qancha ekan? Yani makbasa arzanroq beririz. Akça kerak. Naqaqcha arzonroq berasizlar. Mana qo'shadigan obmen bo'lsa da ko'raverasiz. Obmenga dog'i bor, ha? Qo'shish kerak. Односкатный.